Film je smešten u daleku budućnost u kojoj se čovječanstvo proširilo van zemlje i kolonizovalo nekoliko drugih planeta. U uvodnoj sceni slušamo Indi, mladu devojku koja priča o svom ocu, Kaneu. Otkriva da je ranije služio u vazduhoplovstvu na zemlji. Međutim, tokom jedne misije napravio je malu grešku koja je dovela do smrti cele posade. Vlasti su ga optužile za zloupotrebu supstanci, tvrdeći da je upravo to izazvalo neuspeh misije. Ipak, pošto nije bilo dovoljno čvrstih dokaza, nije završio u zatvoru, već je samo izbačen iz vojske. Kane nikada nije prestao da osjeća krivicu zbog onoga što se dogodilo i vremenom je pao u tešku depresiju. Počeo je da pije, što je na kraju uništilo i njegov brak. Nakon nekog vremena zaposlio se u kompaniji Exxon, firmi koja se bavi terraformiranjem planeta, i preselio se na novu planetu pod nazivom Osiris. Sada je šef planiranja infrastrukture i upravlja svemirskim brodom Flotila. Saznajemo i da je misija Exxona da ovu novu planetu učini pogodnom za život iskorišćavanjem njenih prirodnih resursa. Kako bi obavljali težak posao, sa zemlje su doveli osuđenike optužene za strašne zločine. Indi je upravo stigla sa zemlje kako bi provela neko vreme sa svojim ocem. Dok joj Kane pokazuje planetu, ona ga iznenada pita zašto je napustio zemlju. On joj odgovara da je deo misije koja treba da izgradi novo čovečanstvo i promeni istoriju. Indi, međutim, nije impresionirana i kaže da njena majka veruje kako on zapravo samo beži od svojih problema. Kanea te reči očigledno pogađaju, ali ništa ne odgovara. Samo nastavlja da joj pokazuje okolinu i kasnije je čak uči kako da puca. Zajedno obilaze i nove vojne bunkere koje je Exxon izgradio. Na kraju Kane ostavlja Indi u glavnom gradu, gde o njoj brine dadilja, jer deci nije dozvoljen pristup flotili. Obećava joj da će se vratiti za nedelju dana i govori joj da može da ga kontaktira kad god poželi. Te večeri vidimo monstruozna bića kako urlaju i trče kroz polja Osirisa. U isto vreme čujemo zatvorskog čuvara koji prijavljuje da su neka stvorenja prodrla u objekat i ubijaju sve pred sobom. Sljedećeg jutra Kane se budi u svojoj sobi na flotili, dok mu njegov AI asistent pušta niz poruka. Ignoriše poruke svoje žene i kolega, ali odmah odgovara na Indinu. Saznaje da ona želi da posjeti obližnju znamenitost. Međutim, pre nego što uspe da joj odgovori, poruka se iznenada prekida. Kane pita AI šta se dešava, a sistem mu otkriva da Osiris trenutno ima ozbiljne smetnje u komunikaciji. U drugom delu flotile upoznajemo ženu po imenu Linux, vođu Exxona. Ona poziva pukovnika Michaela i njih dvoje razgovaraju o bekstvu osuđenika iz zatvora prethodne noći. Michael insistira da svima kažu istinu i pokušaju da spasu ljude od zveri. Međutim, Linux to odbija tvrdeći da se sve dogodilo zbog njihovih grešaka. Objašnjava da ne sme da otkrije istinu jer bi bili optuženi za genocid. Nakon toga, Linux saziva hitan sastanak sa celim glavnim osobljem, uključujući i Kanea. Pred njima otkriva da je veliki broj osuđenika pobegao iz zatvora i da kod sebe imaju smrtonosan virus. Zapravo, virus je toliko opasan da može da uništi čitavu planetu odjednom. Linux zatim objavljuje da će, ukoliko situacija ne bude rešena u naredna 23 sata, detonirati nuklearni reaktor i uništiti celu planetu. Zaposleni su užasnuti kada to čuju, ali ih ona uverava da za sada nemaju razloga za brigu. U sljedećoj sceni Kane se vraća u svoju sobu i ponovo pokušava da kontaktira ćerku, ali komunikacija i dalje ne radi. Tada ga posećuje Michael koji deluje veoma nervozno. Otkriva mu da ih Linux sve laže i da odbegli osuđenici uopšte nisu nosili nikakav virus. Exxon je zapravo tajno uzgajao ragede, monstruozna stvorenja koja bi trebalo da pomognu u kolonizaciji novih planeta. Nažalost, ta stvorenja su pobegla i sada se kreću ka glavnom gradu. Najstrašniji deo svega je to što ragedi mogu da zaraze ljude i pretvore ih u bića poput sebe. Linux planira da sakrije čitavu operaciju detoniranjem bombe i tako zbriše celu koloniju zajedno sa svim dokazima. Michael tada govori Kaneu da mora da spasi svoju ćerku pre nego što grad bude uništen. Nakon što to čuje, Kane odlučuje da odmah reaguje i krade brod sa stanice. Linux šalje nekoliko svojih ljudi za njim, ali Kane uspeva da pobegne. Tokom bekstva, njegov brod biva teško oštećen i ruši se u obližnje jezero. Pokušava da ustane, ali se tada pojavljuje nepoznata osoba i udara ga, obarajući ga u nesvest. Kada Kane ponovo dođe sebi, zatiče muškarca po imenu Sai kako drži pištolj uperen u njega i zahteva da mu kaže ko je. Sai je jedan od osuđenika koji su pobegli iz zatvora. Kane objašnjava da traži zatvorenike zaražene smrtonosnim virusom, ali mu Sai otkriva da su ih čudovišta već sve pobila. Nakon toga Kane mu govori za nuklearni reaktor koji će za 23 sata uništiti celu koloniju. Moli Saia da mu pomogne da stigne do glavnog grada kako bi spasio svoju ćerku. Sai u početku okleva, ali kada shvati da Kane ima pristup vojnim bunkerima, pristaje da mu pomogne. Scena se zatim vraća na prethodni dan, gdje vidimo Saia u zatvorskoj kantini zajedno sa njegovim prijateljima Charlesom i Vimom. Njih trojica planiraju bekstvo iz zatvora jer ih tretiraju kao robove bez ikakvih ljudskih prava. Sai objašnjava da njihov plan podrazumeva izazivanje velike tuče kako bi svi završili u samicama. Tvrdi da jedna od ćelija ima sistem koji u slučaju opasnosti može automatski da otključa sve ostale ćelije.
drugdje. Međutim, da bi plan uspeo, svi moraju završiti u izolaciji i svaka ćelija mora biti popunjena. Otkriva i da je već razgovarao sa ostalim zatvorenicima i da su pristali da učestvuju u planu. Charles sumnja da će uspjeti, ali Sy inzistira da je ovo njihova jedina prilika. Odmah nakon toga Sy započinje tuču sa jednim zatvorenikom iz suparničke grupe. Situacija brzo eskalira u veliki obračun između bandi i cijela kantina tone u haos. Kada čuje buku, upravnik zatvora dolazi sa stražarima, ali iznenađujuće dopušta da se borba nastavi. Naređuje svojim ljudima da se ne mešaju sve dok ostali zatvorenici mirno posmatraju tuču. Borba između dve bande postaje sve brutalnija, a Sy završava teško povrijeđen nakon što ga jedan protivnik gotovo na smrt prebije. U trenutku kada deluje da će umreti, Charles uleće sa nožem i smrtonosno ubada napadača. Nakon incidenta svi članovi bandi bivaju prebačeni u samice. Tamo ih muče pomoću neprekidno rotirajuće cevi i treperećeg svetla, zbog čega nemaju ni trenutak odmora. Vraćamo se u sadašnjost, gdje Kane i Sy putuju ka glavnom gradu, ali Sy sumnja da će stići na vreme. Nedugo zatim stižu ispred bara, pored kog je parkiran autobus. Njih dvojica ulaze unutra i pitaju barmena čiji je autobus. On im pokazuje par po imenu Bill i Jip koji sede drogirani i igraju neku igru. Kada im Kane priđe, barmen ga upozorava da su veoma opasni, ali Kane ignoriše upozorenje i prilazi im. Istog trenutka zažali zbog toga, jer besni Jip prinosi nož njegovom grlu. Zatim ga teraju da klekne, dok ga Bill grdi, jer im je prekinuo igru. Kane ipak ostaje smiren i objašnjava svoju situaciju, moleći ih da njega i Saya odvezu do glavnog grada. Sy se tada uključuje u razgovor i govori im da je Kane odbegli radnik Exxona koji samo želi da pronađe svoju ćerku. Par i dalje okleva, ali kada im Kane ponudi $20,000 u kešu, odmah pristaju. Scena se ponovo vraća na prethodnu noć, kada se Vin budi zatvoren u kavezu. Ubrzo primećuje jednog rageda kako mu prilazi i potpuno se prestravi. Pre nego što uspje bilo šta da uradi, stvorenje ga napada i pretvara i njega u čudovište. Nakon toga upravnik prilazi Saju i odvodi ga do istog kaveza. Objašnjava mu da ta stvorenja nastaju mutiranjem zatvorenika, pretvarajući ih u bića sposobna da prežive u bilo kom okruženju. Baš kada Rađet treba da napadne Saya, vrata kaveza se iznenada otvaraju i on pada na pod. Tamo sreće jednog od svojih prijatelja koji mu govori da je plan uspeo i da su sve ćelije samica otvorene. Međutim, tada dolazi Charles i nervozno priznaje da je slučajno oslobodio jedno od čudovišta. U sljedećem trenutku zatvor tone u potpuni haos dok zatvorenici panično beže, a stvorenje ih progoni kroz hodnike. Upravnik pokušava da kontroliše Vima, koji se sada potpuno pretvorio u rageda, ali ga čudovište ne sluša i odmah ga brutalno napada. U međuvremenu Sy i njegova dva prijatelja uspevaju da pobegnu iz zatvora i odlučuju da krenu ka glavnom gradu. Međutim, Sy odbija da pođe sa njima i otkriva da želi da ode u operu. Njegovi prijatelji su zbunjeni tom odlukom, ali je ipak poštuju i odlaze bez njega. Vraćamo se u sadašnjost, gdje drogirani par vozi Saya i Kanea do prodavnice oružja. Dvojica vlasnika radnje deluju prestravljeno i traže ogromnu količinu novca za svega nekoliko pušaka. Na njihovo iznenađenje, Kane se uopšte ne cenka i jednostavno im plaća $30,000. Nakon što grupa ode, vlasnici radnje oduševljeno slave svoju ogromnu zaradu i počinju da igraju od sreće. Ali samo nekoliko trenutaka kasnije začuju čudne zvuke u daljini. Kada pogledaju napolje, ugledaju ogromnu grupu Rađeda ispred svoje kuće. Njih dvojica odmah otvaraju vatru i uspevaju da ubiju nekoliko čudovišta. Međutim, vrlo brzo ostaju bez metaka i čudovišta ih brutalno ubijaju. U sljedećoj sceni vidimo Kanea i ostatak grupe u autobusu. On drogiranom paru govori za bombu i obećava da će im pomoći da uđu u bunker čim pronađe svoju ćerku. Nakon još nekoliko sati vožnje, grupa konačno stiže u grad, koji je potpuno u haosu. Ljudi panično beže ulicama, dok ih ragedi napadaju sa svih strana. Kaneova grupa uspeva da izbegne čudovišta i stigne do zgrade u kojoj se Indy nalazi. Nakon toga, Jip i Bill ostaju napolju da zadrže čudovišta, dok Sy i Kane ulaze u zgradu. Pažljivo se penju sprat po sprat, gdje Kane ubrzo pronalazi mrtvu dadilju svoje ćerke kako leži na podu. Prizor ga potpuno prestravi i počinje panično da vrišti. Međutim, samo nekoliko trenutaka kasnije, Indy izlazi iz ormara potpuno nepovređena. Njih dvoje se odmah grle sa ogromnim olakšanjem, a Kane je upoznaje sa Syem, objašnjavajući joj da je on dobar čovjek koji im pomaže. Napolju Jip i Bill pokušavaju da zadrže Rađede, ali jednog od njih nažalost napada čudovište. Jip ga odmah odvlači unutra i pokušava da mu pruži prvu pomoć, ali Bill shvata da neće još dugo živjeti. Zatim privlači svoju voljenu osobu bliže sebi i posljednji put je ljubi pre nego što umre. Na drugom mjestu Sy, Kane i Indy pokušavaju da napuste zgradu, ali ih zaustavlja jedan Rađed, zbog čega moraju da se povuku. Tada odlaze na krov i odmah skaču u autobus.
Jeep im otvara prolaz u posljednjem trenutku nakon što je trio preklinje da to uradi. U međuvremenu, na flotili Linux dobija informaciju da se jedan autobus približava bunkeru. To je potpuno razbesni pa odmah naređuje svojim ljudima da ih zaustave. S druge strane, grupa paniči kada iznenada iznad njih proleti borbeni avion i otvori vatru na autobus. Pošto ne mogu da uzvrte napad, svi leže na pod autobusa i pokušavaju da prežive. Avion nastavlja napad još nekoliko minuta pre nego što se konačno vrati na flotilu. U tom trenutku grupa stiže blizu bunkera, ali Sai sa užasom shvata da su i Jeep i Kane poginuli. Indy potpuno gubi kontrolu i počinje da vrišti, ali je Sai brzo uzima i odvodi dalje. Njih dvoje zatim trče kroz dugu pećinu dok ne stignu do prvih vrata skloništa gdje Indy unosi sigurnosni kod. Polako ulaze unutra i spuštaju se niz merdevine, ali tada jednog rađe da napada Saia i zarazi ga. Uprkos tome, njih dvoje uspevaju da uđu u sklonište baš u trenutku kada bomba eksplodira. Sai osjeća ogromno olakšanje jer je devojčica bezbedna, ali zna da će se uskoro pretvoriti u čudovište. Zbog toga traži oštar predmet kako bi sebi oduzeo život. Međutim, Indy odbija da mu to da i moli ga da je ne ostavlja samu. Govori mu da više nema nikoga i da sada mora da brine o njoj. Dok njegovo telo polako počinje da mutira, Indy ostaje pored njega i nastavlja da razgovara sa njim. Scena se zatim vraća 2 godine unazad na zemlju, gdje Sai radi kao medicinski tehničar. Jednog dana šokirano gleda kako u bolnicu dovode hitan slučaj nakon saobraćajne nesreće. Saznaje da su pijani vozač udario ženu i njenu ćerku. Nažalost, devojčica je odmah poginula dok je žena ostala u kritičnom stanju. Dok se Sai priprema za operaciju, sa užasom otkriva da je ta žena zapravo njegova supruga. U očaju počinje da viče i moli je da ostane sa njim, ali ona ubrzo umire. Potpuno slomljen tugom i besom, Sai prilazi pijanom vozaču i golim rukama ga zadavi. Upravo zbog toga je uhapšen i kasnije poslat na Osiris kao osuđenik. U sljedećoj sceni prošla je godina dana od nuklearne eksplozije. Jednog jutra zaposleni u Exxonu pronalaze signal za pomoć u pećini blizu bunkera i šalju 2 istražitelja da provere o čemu se radi. Primećujemo i da je zbog eksplozije reaktora Osiris postao nenastanjiv, pa ljudi više ne mogu da prežive na polju bez svemirskih odela. Dok istražitelji pregledaju područje, pojavljuje se Sai, sada potpuno pretvoren u Rageda. Odmah ubija muškog istražitelja. Nekoliko trenutaka kasnije pojavljuje se i Indy, koja pita prestravljenu ženu šta se trenutno dešava u Exxonu. Žena u strahu otkriva da se flotila vratila na zemlju i da su za čitavu katastrofu okrivili zatvorenike, tvrdeći da su oni proširili virus. Kada to čuje, Indy zapreti ženi i kaže joj da, ukoliko želi da ostane živa, mora da im omogući da se neprimećeno ukrcaju na svemirski brod. Pošto nema drugog izbora, žena pristaje i krišom ih odvodi do flotile. Film se završava scenom u kojoj Indy i Sai, držeći se za ruke, kreću nazad kući, srećni što se posle toliko vremena konačno vraćaju na zemlju. Pretplatite se za još ovakvih videa, uključite obaveštenja i ostavite like kako biste podržali kanal.